Салам достор. Биздин үй бүлөдө айт майрамы кандай өттү, ошо жөнүндө айтып берейин. Азыр кайнатамдыкына барабыз биринчи. Кайнатам ушундай челпектерди аябай жакшы көрөт, ошон үчүн ушинтип ысык кылып жазап алып баргантам. Түрктөрдө айт 3 күн болот. Биринчи күнү сөзсүз улуулардын үйүнө барып, колдорун өп куттукташат. Биринчи сөзсүз ата-эне, андан кийин уже башка туугандар дегендей. Кичинекей балдар улуулардын колун өп акча алышат. Биз да азыр биринчи кайнатамдыкына барабыз. Тамам, бас жерге. Evet. Şimdi bayram edecekler ya. Кайнатамдыкына келдик. Кайнежемдер да келди, күйөөсү эко. Күйөөм экиле бир тууган, бир эжеси бар. Анан өзү ошо чогуу келдик кайнатамдыкына. Минтип толтура таттууларды даярдап коюптур кызыма. Жана албетте колун өп акча алды. Doldur baba. Mama sen. Verdin mi? Geldim de. Tabii kardeş. Geldim de. Кайнатамдыкында чай, кофе ичип алып, андан ары кайненемдикине бардык. Кайненем болсо чакан завтрак даярдап коюптур. Мына минтип бөректерден жасаптыр. Нися? Kapıyı çekiyor. Oraya doğru. Sizi çekmiyor zaten. Hadi buyurun. Gülüş nereye oturacaksın anne? Koy bir yere. Bu senin. Bu da senin kaşıklı. Sen yapayım mı şeyi? Biz hep Çay oturalım hadi. yapalım dışarıda. Hayır, böyle yapayım mı? Ha, olur. Siz geliyorsunuz. Evet. Toplu ol. Ver onları şuraya koyalım. Anne ona sakla giderken böyle. Aynen şimdi açıyorum. Ama onun yanında getirdim de. Sen senin arkasına. Anne Nisa'ya da biraz çay yap versene. Efendim oğlum? Çocuğa da biraz çay yap versene. Биз күйөөм экөөбүз мелдешкенбиз да. Кечки саат 8ге чейин жан жаабайт депчи. Анан жаап салбадыбы? Babaannenin elini öp hadi. Para versin sana. Al oğlum sen öp benim elimi sana veren bu parayı. Ben öpeyim mi? Ben Öp öpeyim. elimi. Ben öpeyim. Elimi öp de öyle. Bak Nisa'ya bak bana bak. Hadi sen de öp. Öp parayı verecek. Gel elini öpeyim de vereyim gel. Gel ver elini Sen öpeyim. öp Nisio. Sen öp. Nisa benim elimi öp hadi bak. Para verecek sana. Ay ben öpeyim babası senin Öp elini. babamın elini. Al benimkini de öp vereceğim bak. Al. Babaannenin elini de öp. O da versin. Allah. Al gel öp benimkini. Keşke ben öpeydim babamın elini. Öp elimi. Vereceğim sana. Öp de vereceğim. Al. Düşürme paraları. Kaldır. Mamam bayramdan sonra kıyafet alır sana. Al. 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 Allah. Koş halanın elini öp. Halanın elini Gel. öp. Koş. Nisio, алда акчаларды мага берчи. Неге? Берем бол мага. Hayır bırak sen. Çeşitler da koyuyor. Bırakın siz. Masayı topladınız o yeter benim için. Mağa ta kır gidiş yudurmayı düğünde. Tamam.
Bir şey kalmadı. Tamam. Topladığımız bu yeterli. Şimdi bu paraları var ya kaybedecek. Evet onu al. Laptop'dan. Kat annem benim cebime o paraları benim olsun. Kat benim cebime görmesin kimse. Kat annem. Hadi kat. Kat kızım benim cebime. Ha. Yoktur babana gir de. Ha. Git babana yok de. Hadi. Ben dur koyayım mı? Hayır hayır bırak. Sen al parayı cebine. Öyle mi? Cebime ver. Sonra istersen. Dur. Sayayım. Evet kanka amca almıştı. Tamam. Vallahi inat değil. Oo. Bayağı bir bitmişiz. 1600 mi? Ne oldu? Ne oldu? Para nerede? Ay amca mı geldi ben bulaşık yıkarken Gülür. Aha, evet Niye paralar açtın aldı. kapıyı? Paralar aldı. Niye açıyorsun? Шашпай отуруп завтрак кылдык, анан кечки тамакты да меникинде жейсиңер деп күн бою ошо апашкамдыкында болдук. Анан кызым паркка ойнойм дегенинен паркка алып чыктык күйөөм экөөбүз. Кайнежемдер үйдө калды. Мен болсо аябай жука кийинип алыптырмын. Машина менен эле барып келебиз да деп ойлоп. Анан кызым эшикке чыгам деп болбой койгонунан ошо кайненемдин ушундай пальтосун кийип алдым. Муну бир 5-6 жыл мурун мен алып берген болчумун кайненеме. Азыр чак келбей калыптыр. Ошо кезде ушундай арык болчу экен. Бирок ошо дагы деле гардеробунда экен. Күйөөм ылдый жакта паркта Nissan ойнотуп атат. Мен болсо могу мостко чыктым. Ушу көрүнүштү сүрөткө, видеого тартып келейинчи деп. Тигине тиги жерде ойноп атышат. Ошентип парктан келип кызымды уктатайын деп түшкү уйкусуна уктатып жатып жанында өзүм да уктап калыптырмын. Ойгонсом баары уктап атыптыр. Кайнежем, жездем, күйөөм болуп эки комнатага бөлүнүп алып уктап атышыптыр. Анан кухняга кирсем, апашкам болсо минтип тамактарды уже даярдап атыптыр. Babanın mı anne? Ha. Alttaki pilav. Pilavda mı yaptın? Ha. Могу тамактарды кайнатама бөлүп коюптур. Кайнатам экөө көп жыл мурун ажырашып кетишкен. Ошентсе дагы ушинтип тамактарын жасап жөнөтүп турат. Мондай таттуу да жасап коюптур апашкам. İçine kesik var. Ушинтип үй бүлөбүз менен сонун убакыт өткөрүп алып, анан үйлөрүбүзгө тарап кеттик. Анталияда болсо погода ушундай болуп атат. Бир жума жаан жайт имиш. Ошол айт күнүбүз биздин ушундай өттү.